Swastiastu. Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Inggih titiang perwakilan saking kelas 10 IPS 2 Jaging Matembang Dharma Gita Wira Manda Malon. Stuti niratan tulos sinahuran paramarta siwa. Ainggih pengastawa ide Sang Arjuna durung muasta puput raris kecawis oleh ide Betara Siwa. Anakku huwos katon abimatan temun kabeh. Cening pianak bapa suba sinasarah ya idewa pangguhang ya idewa makasami. Hana panganu gerahanku sadu sakti winimba sara. Ne ada paican bapa cadu sakti marupa senjata. Pasupati sastra kastu pangerannya nihan ulati Panah Pasupati kalumrah wastanyane nene tinggalin. Om Santi 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 Om.